sidong ilay insali salidong amamiyan ay langitan napalaw sa panagyaman parabor mong aglapusanan kadi kami ya pinarswan natipon-tipon kami ita kadiyan nakagbasbasa dalintag dalan iturong buda para yala baligi masaboyanda idawat biya pandarabay mo na para pura pamendisyon mo nakapyaan na singkem ayat mo karat-kat salon at ipaay mo idawat mi matikaw apo yanaan anaya pandilaw mo aanalagan na mangisuro-suro ag serbita nga makaay ayo kapon yan na mami Yesu Kristo nga rimi Espiritu aliw-liwami agyan kayo puspo sumi amen dangdang ay sidong ilay insali salidang dangdang ay sidong ilay insali salidang